Yaba mu nyina kwa babiem efa emra bedwem eso afi na obekan ho a dwumadi bedwem ehyase nunum aba pounds ma adwasa yade nwum agye otata ko ise nunum bo pounds ma adwunum ade bedwem kase ebrewo etine twagu yesi no eye bedwem kase yede aba na wiye ba bia dream eye samado aba various online portals ena afi eye ensmado a da bokata wo no so ede aba yaba bedi eho enkomo Yana Masasemu Tia live on Radio Force 97.1 FM. See you, Alfred Amo. Can of Rata Chriba. Alfred saw here, dear. And a young passy a mouth cry. Any age for ya a walk radio for swinging. I mean, come on, say, more boy, my Pama radio for soon, so 18 now, so you're plenty. And a pay. And shall say, come and 10. Mama found shall say free adomonline.com. Ya mama me manjoyonline.com so e the account. Do mama shall say free the bokata mama me adom ne manjoy online preko. It's daily graphic the bokata enye. Also make insurance accessible, relevant. Commission of Insurance Agents Industry. Enti yadi apenfo a enim de ewo ensiechiba eho enamoso ekasem. Ese ensiechiba no Yema nye ade amanfo epebia enkoye din bebre ne yema amanfo so mfa so de ya ewo so de nti o se onyansi achi ba se efa na pomde eho se fa se achi ba bi ode ebo ne japade bia waye eho se ne car se ne fie se ne shop se na ada ne bibia yema amanfo ehunu fa so de ya ewom Ghana man pani abechire Her Excellency Professor Nana Jenopoku Ajmanso for the Ebwa was a vice president empathizes with mothers of special needs children. And you can say, "You want baby internet sinto kakrebi ewo mo no." And mampeni abedechi abo anako ebimu ena so ne awofo na wo sa emofre bi no. O show mo den say we die mu nyina ye nyina na ye die mia. Sa kwara ye nyina ye mba. Wo akwada na se bio die kakrebi wo akwada no ntete ne baby akwara na nyini a chede anwie peya. Ya na ha adwen Eye papa. Also, government allocates 13.8 billion Ghana cedis for big push. 32 major road projects targeted. His Excellency John Dramani Mama Zambakaya. Abana na yako afimpi mienu ene yejunu na abatosono. Ode ade bati eja se oba ode bi efe the big push eba. Semino kase se aban etwesika 13 billion Ghana cedis e fanko rasa big push num. Na akwa wodo bese aduasa mienu 32 ena penfo do ani esise obetimi aye eho adwuma. Government targets 229.9 billion Ghana cedis revenue. 62.9 billion Ghana cedis more. Eti aba ni so de hu ese eye afin kora wie no na eye entubu anesa atimi aka ye sika wogide free amanfo enchense bia eto awodo no na etime do be say Ghana skafo sid no opepepe ahanu adwunu enkro ekiripo enkro 229.9 billion Ghana cedis. Now the big story. Mid-year budget review. Government ditches foreign currency. City takes over in contract. Eti we the bremo kase bonim. Abai contract ahodo bi e ho no mu a. Atoda bi esan ba bi eska no every bar. Ye de share contract muti no. Ni ya price ni bi American dollars no. Ani eta enim ni ye pa. Enu amrashe je fimu oye aba photo sa for Dr. Kasatu for Senko no. O si a free enrada ya na 24th July 2025 economy. Enfa America for the meska. Enfa France for the meska. Enfa China for the meska. Contract bi aban e de bema bia no. Eye Ghana cedi mu ene sa contract ebema. Contract bia aban ede mebe bia no efri enrada ekono monye bidada efri enra chidi o how bia no nemo efri enrada ebese na twam ne akobia no contract bia ban ede mabia no ebie ni wa ebe price no America dollar na say amno ne sika bia emu. Daily graphic na the way eba ene anopai the inquisitor the wakata ensu enie 2025 media budget review. Believe in the city. Finance Minister to Ghanaians. The Finance Minister nura ne se ba kwado ko tu jamra se je fiem bi enso ese Ghana fo nya gidie ni ahoto so arehemu awo yesi din mu se
apeke ene no kan se nyese ma hye free mo pa no mu ni sound system de bo nwumu a ene ka apeke ne kem se kesuye o se Mr Speaker me ka kira o say yen sika sidi no apeke to se Ghana fo nya gidi o sidi nim enya hotoso ni nya sa manfo tutu nsegum eti sidi betimi akoso agina na so se bekoso agina na so saa esan hye pampan fo di agu akwa mu nti no ebekoso agina ne na so saa. Ghana has enough aviation fuel, MPA assures. It was the year lawyer Gordon Kujo Edoji Tamaklo efode aba oni penipo that National Petroleum Authority ano. Eno sembe kaye manebo beto dwa SM. Fem wo ye edugu wiemhyemu e wo ye man Ghana mu ano enho akwa atwe. Ema se passion aircraft ba mane se ne sound one flight ni bi won na wiemhye ni bi won mu a etimi enya adwuma se enura no esansa na fem wo ni bi enho akwa atwe. We na NPF for the Faba Montevideo say Ghana for nyarish munya hotoso. Sa fem wo na edigu wiemhyemu no ye wondo so pose twom egu. Ya ne ka se yesu a be se mfinhia be se ne wo kura na yesu kura wo se bebre bebre wo tigana fo nko akoma emfa ento wo yem. Napa called for peace in NPP. Eti or the Dr. Matthew Poku Prempe Efoni Aba enkana abanso afo na wo hwe edisuan ensem so ba ya abanso afo hwe enwone ensem so no sabaye mampani eye Franka Tuni abedechire edima Dr. Alhaji Mahmoud Baomia pani otuma pani Franka edima MPP amyoko afimpimi na adwenu enan abato emu na po na eka sen oso be strada empani se entuma no eye fia ntese atete se entuma ye fia na entete ye obesere MPP amyoko Oma asumdwe nya adwuma e wa amyoko nim asumdwe ni hini e wa amyoko nim esansa amyoko ni nya na asumdwe a e na kanko ya wo pre enkanka fimpim ye na adwenu wotwe abatom no wonsa ebetumi aka. Baba Sam files defamation action against 11 people. They say Baba Sam file defamation be etia enipa do baako. The inquisitor the Bokata and a bossa amanie. Daily Guide. Apologize for peddling cathedral lies. Eti ora Charles Owusu Joanna ena ekasa seye. Also distinguished international lawyer Charles Owusu Joanna has called on Felix Kwatiofosu, Minister for Government Communications, to apologize to the Christian community for spreading falsehood during his recent press conference addressing controversies surrounding the National Cathedral project. Mr. Joanna addressed journalists at a press conference in Accra, stated that Felix Kwatiofosu's briefing on the National Cathedral audit finance misrepresented the facts. The gentleman claimed that the Cathedral Board mismanaged funds, which is untrue. For instance, 15.7 million Ghana cedis was paid to consultant employed by the presidency, not by the trust. He also mentioned that a 4.5 million Ghana cedis discrepancies, but he referred it to unsettled monies during the audit period, which were later justified through document. However, he chose to present his information misleadingly. He disclosed. Eti mranim ni biya so kwa mononia ne mranim di kwanimu ye pa. Eno no so kasen. Ese aban kasa mafo. Onmenya for Felix Kwatiofosu. Ena no nsantwefo nhyem de oye de fa National Cathedral ho no. Entro se twom. Bosremuka tu futrogu amanfo ani saa. No kre baako se kra eni. Eti eye openi Charles Owusu emranim ni ene kasa seye ese esemia Felix Kwatiofosu ke kan ya na ode eto empanifo a omo ene hwe National Cathedral ni seal eso no fana entro se twom eno twae. Minority boycott budget over Ablekuma and Galamsey. Etienura dom kuma ye o man mrehye we fiem so ene betu dwa se mo fa jame enya do betena se ama abafoto safo akenkan media budget review no e dey achrom esanse na no basa basa man ho so e wa Ablekuma not rerun election year course so na fe Galamsey ya tiate se o emem no abampanifo nya wan so tu wan mo se se wotena se ye hwehan ma sa dwuma de itimi course da biada na Ghana fo ADM ya yenso yakwa ya wodo ese dia na se bi no man no e ni de ntenu a budget na ba foto safo bekenkan no wan tena se poko wotini e course.
Small scale gold export double, value triples. Eti or the Samija fee efoni abone pedipa or that gold board ano. Say ene small scale for gold or tuno. Bro wana etu gold akesimu. Oh yeah memo. Ana faso di ni sike free mu ebanum. Aye triple. A triple. Edi ama o mai. Public debt down by 113.7 billion Ghana cedis. Dr. Atofos and Suneka say, "Oh my kaya dino, oh, it's in Yamiadrum, ban eba from one, it's a from Papa Wapam. VAT reform bill to scrap COVID levy, Finance Minister, they can't see him. It's about for yourself for no commercial from the to jam. Except before a year sacraye, yet 4 and shade emu. That's what we say, keep COVID levy na MBP are buying at the band. Oh, me left to so me betting tax. Oh, me yen should be a free okra. Nagana for Komu, I high almost so emo. Daily guide and do a banner and pay. The daily gist. The daily gist. And so any. Government dodges COVID-19 levy. Blames economic woes on Akufo-Addo. Eti na man for so motion say enka. Budget review ya Dr. Kase Atufo se ko to Jeddah enu adan. Na ko be to Jeddah say afei de ejebe eje nya ba bedru. COVID levy ya na nado dan kwa for da ban edija Ghana for abra no ofira ban nwom no aban ba be ye fe na so say aban ya doje ana for nam no obo Akufo-Addo so jetrim eso o mansi kasem a enkoyie amanu a yehu nyina na nado dan kwa Akufo-Addo. The daily gist enebosa amanie. Haruna Atta returns to Namibia in new ambassadorial list. Eti mampania sa pampenfo a esi omana nemu a mama hodo so na esi asapo ora Haruna Atta. Eso sanko Namibia biem. Esi asa ye biafo, wa ye bipen. Ote nkofo ne kasa ena osu ase. Ogro num koto aso eni enkomom. Minority drug galamsey electoral violence to Mahama diplomatic missions. Eti don kuma de wonse makoda mampane John Dramani mama no mko no. The chief of staff or Julius Debra na bedi echire stand up be ene penfo do account be mampani atena ye ene be hia omo ya oju on krata ne nyina sampa do ko mampani na mampani so anu ye bi esefata bia so no wode aba ne ho na moto osefata so otu no watimi atu e de afon the daily gist ene de we ba ene anopai the overseer media budget. We have saved 4.9 billion Ghana cedis on interest payment. Finance Minister. And the Finance Minister HM1 saying, "Sit na piki amenya hodi $80 nintinum. Ama Ghana kaya deno. A sort to say 4.9 billion Ghana cedis. The next go say dollar no cedi no enya hodi a. Na ka we ya kaya kwa kotwe. We yensi ho ka o. And so say said dollar no ahodi aba from na cedi na piki ntino. Ama we nyina be emfa so de e de ama o my Ghana. Bust Tor sign MOU to strengthen Ghana's downstream sector. Eti bust any afe tama oil refining pen for so no sa ahye apam krata se ko betimi afa so aboa se na be ya we nyina betimi agina na so de overseer da bokata kwekwa no na adomonline.com na afe be ne mo ni ka na efa akudi mu nsem ento aso efa ema yakọ adomonline.com say one dead, several others injured in clash of gangs in Pasaso in Ashanti region. It's none of us have say see on Pasaso Asante Mantem no. Yes say nipa ba ko nam so ahwere den kwa afro bi so na prepare emu edebre na ebe. Ebre na ebe. Me mfa ho ensi an me kwen kan so betwa *281#. *281#. Select option 4. Option 4 na Adom TV. Select option 4. Piafa gumisa. I could even some about when your first 1,000 Ghana she shadow pay from ya you know. From an unknown papa to now 1,000 cities and pay *281#. And if I saw what internet and that's on internet when your internet accept and your data accept yam crana issue but *281#. Let's send it. A bus select option 4. Do be episode to be as a 10, 20, 30 episode to fashion na face Sunday. Mede dia kwesisia. Ye kwa kode mu sem eto aso. Na ewia efia man kwa tamaklo e the health tips ebeto aso dia maye. Na yakodwam akodi etwa. Yakoto nupa e dia maye ho.
eno si ya pe na maame watma I sister Sandy be a guy e de ahosepe eso ato aso de ba na afa sem de ka aba de pese ma ba ko pese no ko be pounds ma edwo no enum ko so na Adom TV ye ba ese